her om gradsadverbier, og jeg kan starte med at fortælle, at det er ord som almost, much, quite, rather, to og very. Og det kan være spørgsmål på, hvor meget eller i hvor høj grad noget er noget. Som for eksempel har vi eksemplet, how pretty is that flower? Hvor gradsadverbier som regel står foran et adjektiv. Så her har vi så svaret, that is a very pretty flower. Hvor pretty jo så er adjektivet, og very det er gradsadverbiet. Og så har vi også lige et ekstra eksempel for at understrege det, hvor der står, it was a quite friendly dog, hvor friendly er adjektivet, og quite det er gradsadverbium. Ja. Ja, men det gælder ikke kun ved adjektiverne, det gælder også ved adverbium, hvor et eksempel, he walked rather quietly down the street, hvor quietly er adverbiet, og rather er gradsadverbiet, og så et eksempel som et samtidig overstående. She cried very hysterically. Så starter med gradsadverbier. Nogle af gradsadverbier står som regel til sidste sætningen. Dette er især de forstærkende I love you very much, hvor very much er det forstærkende gradsadverbier, eller forstærkende gradsadverbier. Og I do not love you at all, hvor at all er det forstærkende gradsadverbier. Og your speech changed the evening completely, hvor completely er det forstærkende gradsadverbier. Gradsadverbierne to og as well står altid sidst i sætningen, eller lige efter det ord, det lægger sig op af. For eksempel her, hvor she too was thirsty, hvor to lægger sig op af she, fordi det er hende, der er tørstig. Og her, she was hungry as well, hvor as well står til sidst i sætningen. Very bruges til at forstærke adjektiver og adverbier i grundform. Som for eksempel, he ran very fast, og she looked very beautiful, hvor very er det, der forstærker. Must er forstærkende foran adverbier og adjektiver. Som for eksempel her, you are much bigger than me, og I hate him much more than you do. Worth er dog en undtagelse, altså som for eksempel i sætningen, you are not worth much, hvor det så står efter. Men det er så også den eneste undtagelse. Much og very much bruges til at forstærke verb. De kan både stå foran og bagefter. Og vi har valgt I like you very much, hvor det står til sidst.